WhatsApp us now 067 681 0027. Radio Azania, your online community station. Ke a leboha ka hore le lekela ditabeng tsena hore na le tloa kae le tsona. Jwale ke mona Zweli o thotse monyetla o re o thola monyetla jwang ha fitla Kgoshi Mampuru. Ntate Mokotlo ba fuwa ka ba fuwa o founa habedi ka maybe mo kgweding kapa ka ya ke tsebe ba titse ha ke sa emele monna matene ngobane ke be sentse ke bona pholo e kena khanti kene a mphethela le ka tsela ya tsamaileng ka yone le motho involve ke mammo so ka be ke sentse ke mo nka le khara ke mo kopa ke ntate hobane wa bona ho wa bonahala hore hona le ntho ba ikemiseditseng yone batho ba ke kopa o hlore efe hobane e se le nako batho ba emetse ho utlwa hore ke bomang o mphile hanyane fela a fana ka hobane mabitsonyana a mangata mo le batho a fana ka motho ena plana ntwena go re mastermind. So tsengata o itse a fumana sebaka o tla nna lahlele hanyane ho tsebahale hore ntwena ke ntse batho ba bakae because o itse ke ntse batho ba mmalwa so but re wile ha khutswanyana ka khona hore ke mo recorde ke yone ntwe e ileng ya etsala Ntate Mkoto o fumane monyetlanyana o se mokalo hobane ba tseba mole is limited a se mo a tla khona hore a be free jwale ka ditorongo tse ding bana le batho ba bone ba ba beile mo ba tla dula ba disane le Zweli le hore ba mo fa eng because ke nentse go utlwa ka ha mole ho thatanyana because ke mole mone a batla hlaelwa ke tsietsi engwe ya hore bophelo ba be fela hobane dijo a di tlisetswa ha ba fole line ba le bangata Ntate Mkoto. Ai ha re tshepe fela hore ya re tshepisitseng wa tshepahala hobane nnete re leka ho tlisa botsitso ka hara setjhaba sa borona ha rena matla hakalo a o correcta system re tla e correcta ka tsona ntho tsena tse ba di etsang. Ke tsona he ditaba tseno tseneng ke batla hore o hlakelwe momamedi ka tsona hobane jwale ha se re kena ka botebo ka hara ditaba ho batlala ka dihlohong ka mona be re hlaphohetswe hobane ba bang ba batho ba kopanang le ditaba tse ba bua ditaba tse ba di buang hobane bona ba le comfort zone ba tseba hore ba ja bana le mesebetsi ka puso ya ANC empa ba sa kgone ho ka bona hore puso ena ya ANC ba etapele ka hara puso e ba qeta setjhaba ha ba etsetse setjhaba tse molemo tse setjhaba se lokelang hore di se une ka hara naha ena ya bona. Jwale ha ke etsa tjena ke se ko fa he puisano ya Ntate Mashale le middleman ha re weleng ho tsona re utlwe he hore na ba buile ba fella kae mme ka mora mono he hle le itlhophe hobane ke batla ho utlwa maikutlo a lona ka ditaba tsena. Mona ke ha ke tla ke arabela ke etse silo ha ke tla ke arabela ka ke fumana hore o so founile hobane wa utlwa re tla ditse maobane maloba mo ka ntwe le ka ga ba batla ho thiba hore mysterious ka bua ho tse kuang ntate ke ntwele ene ntho a hlalosa ka yona hore ke ka tsela ba ka silence ka teng bo because a request ya ya e entseng ya ho ke tso monana o ntso ha
o ntse o recorda na? Ke a recorda ntate, ke a recorda. Okay. So o re requesting ya hae ke request ya hore ke tlose Free State ke tiso mona because of ntongwe le nngwe e Patricia Mashale a e hlaisang e hlaisitse because of e ba kenya ka ga mathata. So ntho e mmakatsang gore yena as a regional commissioner o entse request ya gore ke tlose mo Rwanda because request tlamehile ke head of the sector. Ke ntho e le ke tlhalosa ke reng political appointment e a na le yona a appointiwe politically ke ANC for more than 10 years a heta regime. That is why I etsa ntho tse so, because requesting ya hae o bua ka ntho tse tsa Patricia, o bua le ka hore maburu a diplase di Land Cruiser tse tshwanetseng ke di why ke batla ho di ntsha no so ke mathata re na le ngona ana no tjena ke deuwe mona, and then ha ke deuwe mona ke bolellwa ka hore ba mona ba re bona ba tlo kena next ba batla go fitisetsa ntlo mo maro jwale bothata ba ka gore na why ba re challenge ka tsela ba ka challenge ka tsona ba start ke nnete hona jwale o tshwanetse o ntshe ke latile batho ba le ba military ka ba bolella ka bona motho ona ke witness ya lona ene a le witness ya lona o tsamaisiwa jwang Skhosana a sa founele batho ba le because o na batla any visit he must be informed. Wa utlwa ntate? Mara re busy ha o thole fela re tlo tswella ka ntho ntse re tswella ene ke kopa o re fe mabitso because the influence ya mabitso le ene o na le mo influence e tswang teng gore a etse so o ka kgona ho hlaisa mabitso. Ke kopa hona jwale ha o kgona ho lahlela mabitso a lahlele re mathe ka one ba ska new year e tshwanetse be difficult for batho ba ona molo nna ntho e ke hlalosang ko hore hona jwale dikoloi di ntse di professioneng tsa koloi e nngwe e ntse e tswa hunting a yona ke heritage ye mo e lo go ntsa kenya mo ka hlogo mo ya ntse mo antse mo ntate ntho tse a di tlo lala fela ka nako a pele ba ne ba bapala ka wena o sena mangwe today tshaba se eme ka maoto se batla o tseba dintho tse so ke kopa monyetla o fumaneng ona no lahlela ntho tsa hao tse o kgonang ho di bua re kreiya mabitso rona re matho wena phola moo ntho ya hore ba o etse papadi e fedile ene e tlo fela because hona jwale ntho yena re tlo mo challenge ene re batla ho tseba fela because o ka se nkiwe setokotoko fela ho sena paperwork e etsiweng ene ha o bua nnete ke eng ba e tshabang ha e le go bua leshano ya ka o note o no bua fela o denta mabitso ba ke eng no e ba e tshabang e etsang go today ba o tlose ke yona ntho e ke isho mona molo no tsena bothata ba ka o kgone ho itala ko ena well call ke e tlo batla e tlo khata le pele ke o fa ntho e felletseng jwale ke nahana hore ke fumane well call o tla founela ntho a nketse well call and then weekend ke tla founa ka phone ta ke well call ntse le same well call ele ntse le same well call ele ke romelle mang a gona go romella ke re ke romella wena ha o tseta o e reka ka mplela re founa neng ba founa kana go re ke mfounela after 30 minutes re batla mabitso a ntate Zweli re batla mabitso a hore kgone ho matha ntho ena re kwale chapter pele re qete ngwana mfounela after 30 minutes ke lo e reka drop he o kene shopong ha o tseta ke tla founela go komisa thank you uzozisola wayohlangane nomkoto uzozisola wayohlangane naye Hello ntate ke kopa mabitso a batho ba ka itsa mabitso a batho ba ntate ke kopa o hlaisa mabitso mongaka mona molo ka lefula la sipati batho ba amehang mo ke Foster le Tumile and then in Tshehla ke yena a mfileng laptop e lo re Tshehla ke yena e le transporter ya bona ya o ya Bloemfontein
Eya ntate. So ka mora ketsahalo eo ba ile ba patallwa dibese tsa maekhabase tse tharo gore ba tsamaiswe ba iswe Cape Town e le genke ya Makauta. Ba le ba isiwa Cape Town e le genke ya Makauta mo ba le ba fitlhang ba isiwa mono ba bukelwa dipleke mono ka tšhelete ya di-taxpayers ka tšhelete e le tswa ofising ya premier. Ntate Molwana. Motho a arrangisitseng lefu la seipati ke mang? Ke mang motho a arrangisitseng lefu la seipati? Ke mang kopaneng le lona a kopa go seipati a thusiwe lefatsheng la ba phelang? Ntate Ace Magashule. Ke yena e leng mastermind lefu la seipati ka taba gore lefu la seipati ne le hlaisa dintho tse ngata tse e le goreng a amea go tsona nthong ya frede le nthong ya di-asbestos. Go na le advocate e nngwe ya mo DPP e ileng ya faisteng bua ha o sa opola ka case ya asbestos o tshwana le conflict of interest case e. Ntate. So mang advocate yo? So case ye ya ntho ya bona bo force le Makauta. Na bana le mothutsiso ona wa bona e leng Pogiso. Pogiso ke yena na withdraw di case Mabale. Pogiso Mabale o tlositswe no ofisine o sa le ntonya. O tlositswe mo nthong mo le mo ofisine ya khotho o isitswe ona mo DPP office no tjena. Ke yena motho le re nka morao re ba motshware o tseti. Ke yena a ileng a khala di case tsa genke ya Makauta protseng ka opela ha ba qeta ba motho ba mo fa promotion ba mo tsa Bloemfontein ona DPP. Because re batla o tseba gore ntho ya seipati ha e arrangetswe ke bo AC batho ba ne ba le involve kaofela ke bo mang ba ne ba le ka sehlohlolong hobane ra utlwa ke batho ba le ka sehlohlolong ke batho ba amehang casing ya asbestos ke batho ba amehang casing ya frede. Nngwe le nngwe ene indicator batho ba o mme patona na le. Sure. Because re batla closure gore mme seipati ya ka AC o go kopane le mang a kopana le lona go fihlela le be le fihlella mono ene le gore ke mali thusitseng gore le etse surveillance ka mme seipati. Mme seipati ha bolawa bola fumana kholo mona ba re a ske a tsamaya go na le phasela tse tlangwe a ska tšhaisa itse a ntsa e le mono ka o fitlha batho ba na e leng constant ya ngatwaka. So ba montshitse jwang kapa ho etsaetseng gore o utlile jwang ba kgone ho kena ho nona le di-camera go na le ntho tse ka ofela ntate? Ba buletswe. Camera tsone ho etsaetseng ka tsone? Camera e mono ke e bontshang fela ka nako mme ba teana kena. O tloa mo tse ding tsena di le ya temporary ke motho mongwe wa IT ba reng ke Pascal Beck. Ke yena la temporary footage. Ka instruction e tswang ho ntate Magashule? Ya ntatwaka. Ntate ke yone ntho ene re e batla. So ha o tsetsa dintho tse le bone go bolelwe batho ba ba kae ba patetswe ka eng ba? O etsa ke re ba patetswe ka eng batho ba ne kaofela ha ba qeta ho etsa mosebetsi o? Ba ile ba rekelwa dikoloi ba ne ba isiwa le Cape Town ba ne ba rekelwa dikoloi ba isiwa le Cape Town. Ntate. Thank you, Tato. Thank you. Ntate Mashal. Ntate Moko. Ke a dutlwa he ditaba tsena ke dumela gore le momamedi o hlaketswe le hoja ne le shapa pere le tatile hobane le ne le utswa nako hore bonyane ditaba di fete
ntate Mokotjo. Jwale ntate Middleman o bua ka Makauta Ntate a Mokotjo. ileng a ntshetswa dibese tse 3 ba iswa Cape Town ka tjhelete ya setjhaba ka mora lefu la Messi Party. Ntate Mokotjo. O bua ka Foster, o bua ka Domile. Na o na le lesedi ka batho bao jwalo ka motho wa Freistata, ho na le letho leo le tsebang? O bua ka Tshehla, ya Tshehla re a utlwa hore ke yena a neng e le transporter. Na puisanong ya hao morao kwa ha nantsao amela mane le mane, ke batho boo kileng wa fuputsa ka ditaba tsa bona, kapa o na le lesedi ka Makauta? Re ka banka ile batho ba mofuta o jwang, kapa yena Foster le Domile sentse re utlwa hore ka nna ba ke Moxhosa kapa ke Mozulu. Foster na o na le lebitso la Sesotho kapa ka fane, hore batho ba hlakelwe hore na re bua ka bo mang mona, pele re kena tabeng ya ntate Ismakhashule. Ntate Mokotjo, bo Makauta ke batho ba hlahang Lesotho, batho bao ba o teng ba filwe le di-ID. Ho ya ka information ha ke batla, they were close. Ba ne ba le haholo le ntate Zweli, ene le hona jwale ho te ba ntse ba tsebahala ka hore batho ba patala di-protection fee, ho sa kgathaletse o le ponesa kapo eng, either wa ba joina kapo o patala protection fee. So ke yone ntho e etsahalang eo ya hore bone mosebetsi wa bone ba ne ba tsebahala ka ntho tsena tsa ho ntsha batho, kore re ka ba bitsa, ha ke tsebe ba bitsa hitman ka jwang, because ha o ka sheba Free State ne tumme ka batho ba dikobo le dipolano tse ngata tse ne di etsuwa ke batho bana ntate Mokotjo. So jwale ho etsahala hore bo Foster e ne le bone batho ba ne ba close-ile Zweli ka ntho tsena tsa bone, le ka mokgwa ke utlweng ka teng ha ke sheba profile ya bone. Ho na le ntate mong ba ke tla ba batlang hona jwale hore ba be ba fe ba mamedi hore batho bana ke batho ba jwang hantle bone, bone ba tseba ka eng, le hona jwale ba ntse ba etsang. Ke yone ntho eo ntate Mokotjo. Bone ho te ba apply ha ba bapale ho te ba e hlakile ho ebang ba capturile masepala, kapa masepala o capturile bona, hobane re tlameha hore re hlakelwe ha re fihla ditemaneng tseno hore na Premier ntate Ismakhashule ke karolo ya lekulwana la Makauta ho le theha kapa ho le tshireletsa, hobane jwale ha ke a utlwa mona ma hlakisang ntate Zweli hore na General Lesia, General Mamodise le bana ba bang hore na ebe karolong eo ya Messi Party kapa dipolaong tseno ba nkile karolo ka tsela jwang. Mohlomong tla re phethela ha nako e ntse e ya. Fela ha ke utlwa ntlha ya hao hore re ka utlwa ka batho ba Virginia, bo Tennessee, bo Welkom hore na ba tseba Foster le Domile ka tsela jwang, kapa ba ka re fa karolo ya Makauta hore na Makauta ke batho ba jwang. Empa ke a kgolwa tabeng ena ya ho bolawa hwa Messi Party re keke ra kenya lekulwana leno, hobane ntate Zweli o bontshitse hore batho ba bolaileng Messi Party ke Foster le Domile, ba transportuwe ke Tshehla ho ya ka puo ya hae ka taelo ya ntate Ismakhashule. Jwale ke na le dipotso tse ke batlang hore o di note.
ke batla ntate Zweli a hlakise hore na jwalo ka ha e le middleman yena e le ntate Zwelinzima Joseph Nqokgo o kile a kopana le ntate Ace Magashule la haeba ha so kopane le ntate Ace Magashule yena o bapetse karolo efeng hobane taba ye e keke ya hlaka ya re hlakela hobane re itswa ho yena hore na yena o tsebane le Foster le Dumile le Tshehla ke yena a ba hutsing hore ba lo bolaya Messi Party ka taelo ya ntate Ace Magashule empa ntate Ace Magashule ha ke dumele yena a rwetse maoto ebile ha ke dumele a na tseba connection ya middleman hona le motho dipakeng a neng a kopanya taba ena re a mohloka motho eno ra a re fe motho eno jwalo ka ha yena na le tjhankane hore na ke mang a tlileng ho yena le hore na yena o bapetse karolo efeng ke a kgola ye nngwe haeba ke se ke phethela taba ye hona le mo kileng ka utlwa puisanong ya hao le yena a re hona le mme a neng a eme ka dikwata pidi ha o no ho bolawa Messi Party a neng a thoshara Messi Party ke mosebetsi mmoho le yena a re ho Messi Party wena wa phapha o batla hore jesa mosebetsi re sebeletsa bana ba rona mona jwale ke batla ke sola hore mme eo ntate Zweli ha re fe yena hobane e kanna ya ba ke yena a neng a reka nako le hulela Messi Party sefing ha ke tsebe maikutlo a hao a ka reng moo ntate Mokoto ke nahana eo ka re nkile ka utlwa ho Messi Party but ke tla e checka di-recording tsa ka kaofela hobane ntho tse ngata re di buile le Zweli mo a mentionileng ntho tse ngata ha ntse ke qoqa le ene ke tla di-selecta hobane dipotso tsona le tsone le nna ke na le dipotso tseo ke mo botse re yene jwale ka ha re se re utlwo na etsa mesebetsi e mengata e ne le batho bana o na le e ne le Freeman le hore a qetelle a tsebana le batho bana jwale ka ha nhlaloseditse hore bana ba babedi bana e ne le the best mo diketsong tseo jwale ke tla mmotsa hore batho bana ba o ba mention bone ba ne ba kena jwang because e ne se mission wa o fela mo le hore o no implicate batho bana di general di prosecutor le batho bana ba di politician so o tlo tshwana re qaqisetse hore ye ya Messi Party ye ne le batho bana entle ke e ka re ka fumana hantle jwale ka ha ho no tsebahala hore ke ma jwetsitseng mo premier kapo yene batho bana hore ke mang ana a rekisa Messi Party hobane ho na le thekiso mono le hore motho o tsibileng information ye Sipati na report o mang kapo ke mableletseng batho bana hore Sipati o tshwere information e so e matsoho a hae and le hore o tlila ke mo botsa ke mana etsa surveillance ana tracer di movement tsa Messi Party le hore hantle le fulela hae le pheletso ya bophelo ba hae e feletse ka tlasa basement kapa hona le mone ba le teng hona le mone ba mo interrogate la teng ene le hore laptop ha ntse dutse matsong a batho ba nang Ntate Mokoto hobane ho te laptop e na le information so boy batho bana ba sa kgona ho enka but ho utlwala hore e ne re ha o muiwa mothong bone ba ne ba dispose everything e motho a tshwereng bopaki bo no bo fella ho bone
o no ba sa khutlele mo le mo so di ngata ntho ke re tshwanetse re di fumane ho tswa ho ntate Zweli hore ha ile hantle ana o kila kopana le ntate Magashuli ke mamo kopantse le ntate Magashuli kapa o kopane le bo mampele o implicate jwang ntate Magashuli nthwenye ya sipa ntate bo ha re tshepe jwalo hore na o kopana jwang empa he ho hlakile hore ntate Ace Magashule ke yena engineer ya dipolao tsena tsa dinyewe tsena tsa neng a tobane le tsona le ba bang ho hlokala hore re tla tseba ha ditaba tsena ha di tswela pele hore na ba bang ke bomang ka hara ditaba tsena hobane Middleman ke yena tshwantse a re fe karolo eno kaofela hore na ditaba tsena di ne di tsamaya jwang haholo se re se batlang gore re tsebe hore na karolo yena a neng a e bapala ke efeng hobane na ha ke thabele taba ya hore ebe o ntsa supa ba bang ke sa hlakelwe nna hore na yena karolo a neng a e bapala ke efeng re monyadisa jwang le ditaba tsena le hore re kgollwe ditaba tsena tsa hae e se so re ha ke di kgolwe empa re hlakelwe re tseba ho fa momamedi ho e leng taba e phelang ka hara letsoho hore ke enwa motho ena hore batho ba neng ba rekisa matekwane ke bana le bana empa nna ke ne ke le mokganni ha ba lata matekwane Lesotho ke ne ke ba kgannela empa ne ke sa rekisi wa ka mosebetsi e ne le ho kganna ke nna neng a kopanya taba tsa hore matekwane a fihle Gauteng mona ho tloha ka hara naha ya Lesotho kore ke yona taba e ke e batlang hore re tsebe hore na Middleman re tena re ke Middleman mosebetsi wa hae e ne le wona ebile ha o pate wa re jwetsa hore yena wa hae mosebetsi ho no tluwa ho yena ka mabaka ana le yana ntate Mokotjo o buile ka molomo wa a ene ha ona ntho ene sa fete pela molomo wa hae jwale o tshwantse pela mahlo a hae ene le ka mokgo ke ntse ke etsa diphuputso ka teng ke ntse ke utlwa tse kgolo tse fetang tse hore motho o na le powerful ho kae o na bua fela a ba nka phone e be ntho di a etsahala so e ntse tlisa proof ya ka mo nthong ya hore o hlile o na fumana matla hodima ho tswa ho ba hodimo ka rapuso but o tshwantse yena a re alle ke ka ho le ba mamedi ba sontse ba tsebe le batho ba mametse hore re tena re nka nako e kana hore sa batle hore re tswelle ka ditaba re sa fumana ditaba ho tswa ho monga ditaba re tla leka johle hobane wa bona ba se ba limitile the movement tsa hae jwale ka o misa mo ba misang teng se re se fumanang ba mamedi re tla kopa hore ba mpe ba ne ba be le pelo hobane ha ile hantle ba ne ba batla ho bona hore a ska hlola a bua le rona ho felle fela tjena ntate Mko ke na le wena ka lebaka la nako ya rona e batla e se e fihlile ke dumela hore re tla tswella e re fe bomamedi re utlwa hore na ba reng bona ka ditaba tsena nka leka ho utswa nako hanyane fela re tsebe ho utlwa maikutlo a bona hodima ditaba tsena tse ba di utlwileng e sele ha ke di bulela bamamedi ho utlwa hore na maikutlo a lona a lefa ka tsela jwang ntate Mko ho lokile ntate Mashale ke a leboha ke leboela nako ya hao ke tsona he dikarolo tseno momamedi tse ke dumelang hore o nontso o di lebelletse hore re tsebe karolo e nngwe le e nngwe e bang e teng ya etsahala jwale tla re tsebe ho bona hore na moya o fokela kae ditabeng tsena kaofela tse re kopaneng le tsona
You are listening to Radio Azania, your online community station. Re ntse re le hona mono he jwale taba ke eo ye kgolo ya hore ditaba tsena kaofela re a utlwa hore ntate Ace Magashule ke yena morali wa ditaba tsena kaofela jwalo ka ha a ne a qoswa ka ditjhelete tse sebedisitsweng bohlaswa tse di nyametse ha o tse jona di hokae tabeng ena ya rufu ya asbestos le tabeng ena ya Estina Farm ya dairy jwale re tla utlwa hantle hore na Middlemene ha ntsa fumana monyetla hore na o reng ka taba ya dairy hobane ho bolauwe dipaki tse 5 tabeng ya dairy jwale tle re tsebe hore na le tsona dipaki tseo jwalo ka ha re se re utlwile hore ba bolai ntse le batho ba le bang e leng Foster le Domile hore na e hlile ke tsona ditaba na bana balla batswadi ba timetse batho ba bola ba kensa tjhelete ho hloka pele ho busa lefatshe lena morena re ya o batla ka hara lefifi lena ke tswalletse ho shwa e mong le mong ya tswalwang o tshwantse a shwa ho sa kgathaletse o shwa ka tsela teng but ha modimo a ratile o tla etsahala ha o le morumuwa ha o tshabe lefu ke ntho ya maobane se ka la kgathatswa kore re tla bolawa ha ona ntho e tla etsahala ka rona mo